Wola lapho sanibonani bafowethu yona SNBC le live la eMega City Intokozofm yenza inkonzo ngomhla ka-11 June 2022 siyaphusha ke la kona ke lo hlobo lisimangaliso ngiyabona ukuthi kona ke ake sibone ukuthi kwenzekalani njengamanje sibone ukuthi siyabathola nolindela nomafu lapha bayaphusha la bahambisa ama pamphlets asibabheke baba nomafu kunjani khesha kuyasebenzeka awutshela abalaleli ababukeli ubatshela ukuthi kwenzekalani la baba umhla ka-11 Umhla-11 kuyona le nyanga uJune ngomgqibelo uzwela nje kuthiwa ziyakhala Pentecostal Holines Church lapha yakwaji bathi ke ukusondela alright road okay wethe nje emaromeni mhla ka-11 Pastor Mabusa from Eswazini Pastor Lethiwe Living Waters Family Church usisi Rebecca Bwiliza from lapha God's Arms and then sibe naye uPastor Unjabulo SP so ungaphuthela thola nikandlela siphelele nje ngomlindi bethu siyintokozofm usanele Mtolo wonke umuntu okumuzi lapha emsakazweni Intokozofm uzobe khona.